На шаховскиот турнир Open Karpoš сте по препорака на ваши пријателки, колешки од репрезентацијата кои имале убави впечатоци и практично ви препорачале да бидете и вие дел од овој турнир. Какви се вашите впечатоци, каква е вашата оценка за она што се случува во Александар Палас, поточно на овој шаховски турнир? Tako je, Anđelija Stojanović i Sandra Đukić su mi rekli da je ovde super njima bilo prošle godine i one su isplanirale dolazak ponovo i pričale su mi stvarno da je fenomenalna organizacija i sve. I sad malo sam morala ipak to ja da proverim lično, pa sam došla i stvarno se uverila da je ovde sjajno. Organizator se potrudio jako oko svega što je šahistima nama neophodno, oko smeštaja, oko sale za igru, osoblje je divno koje svaki dan nam imamo posluženje, satnica je super, od 5:30 počinju partije, mi šahisti volimo da spavamo malo duže pa nam je to idealno. Praktično sve što je nama potrebno, sve je tu, tako da petica organizatoru. Дали ова значи дека и следната година повторно ќе се видиме на ова место? Hvala, sigurno, ako me pozovete, ja ću doći sa zadovoljstvom. Какви се вашите впечатоци за играчите, какви се впечатоците за конкуренцијата, дали имавте доволно солидни играчи со кои што треба да се покажете во вистинско издание? Turnir je jak, veoma jak, ženska konkurencija je takođe jaka, tu je Anđelija Stojanović iz reprezentacije Srbije, tu su reprezentativke iz Bugarske, stvarno je odličan turnir za ono što šahistkinjama treba, tu su mogućnosti da osvojite balove za titule, mogućnosti za osvajanje rejtinga, mogućnosti da se pokažete, da pobedite po nekog jakog šahistu, eto pa se nadam možda u ova dva preostala kola da će i od toga nešto se desi. Ono што морам да го констатираме е дека шахистките не само што се извонредно талентирани, туку се и прекрасни. Здраво за мојата следна соговорничка која има титула Интермајстор. Добре дојдовте во Скопје. Mogu da kažem da sam baš dobro došla u Skoplju zbog ljudi koji su organizovali turnir, ovako divan turnir pre svega i prvenstveno bih se zahvalila organizatorima što su želeli da organizuju nešto ovako divno i nama je čast, meni i mojim drugaricama, bile smo prošle godine i došli smo ove godine da učestvujemo na ovakvom turniru. Кажете ми, што е она што ве предизвикува да учествувате на турнирите? Дали тоа се наградите? Или пак може би желбата да се покажувате и докажувате на шаховско поле? Pa kod mene lično nagrade, mislim, novčane nagrade nisu bitne. Verovatno da imam porodicu i da izdržavam porodicu od nagrada, verovatno da bih igrala pod opterećenjem da mi to bude glavni prioritet. Međutim, ovako, samo borba i da imam 2 bala za velemajstora, treba mi 3. i to je trenutno moj glavni cilj da osvojim 3. normu za velemajstora i da igram za reprezentaciju i to su neke stvari koje me sada inspirišu da igram šah, tako da novac trenutno ne, mada je uvek dobro došao. За крај кажете ми како сте задоволни од вашата игра до сега и какви се вашите очекувања до крајот на овој турнир? Pa bila sam zadovoljna do danas, više nisam zadovoljna, moram priznati, pošto sam izgubila partiju. Međutim, tako je to u šahu. Nije mi ni prvi put ni posljednji put da sam izgubila partiju i da sam razočarana u trenutku, ali već večeras ili malo kasnije ću se osjećati bolje. Uglavnom, svakako se trudim uvek do kraja, kako god da mi ide, da dam svoj maksimum. Zadovoljna sam što sam došla ovde, što ponovo učestvujem na ovakvom turniru, jer je organizacija fenomenalna, sala za igru je divna i stvarno je divno tamo da sedi, da se igra šah. Ljudi su divni, Makedonci su gostoprimivi i divni, tako da meni ovo stvarno budi ono najlepše osjećanje kad dođem ovde i doći ću i sledeće godine i svake godine, kakve god nagradni fond bude bio, ja ću doći ovde da igram ako bude mogla. Какви су баш утисци о турниру, шта вам се допало, шта nije допало? Pa, opet sami superlativi, sve, organizacija, super, jak turnir, izvrsni ovo, mjesto je izvrsno, zaista, samo najbolji. Како дознавте за Open Karpoš? Pa preko interneta i od nekih mojih kolega, što sam se pozanimao, pa onda sam preko interneta kontaktirao i sve su mi sredili i namještaj, super. Какви се вашите очекувања од вашето учество? Pa ja sam tu onako igram iz
radosti, tu sam i malo na odmoru, pa malo kombinujem tako, ali za sada mi ide dobro, pa ako ću tako nastaviti, bit ću vrlo zadovoljan. Moj sledan gostin je doaѓa od Grčija. You are coming from Greece, you are here with your brother. He is here with you to challenge you or to play with you? Okay, we are playing in this strong tournament in the city of Skopje with my brother, and we are trying for the best possible result. What are your expression about Open Karpoš? The tournament is quite strong. There are many good players here participating. The conditions are very nice. The playing hall is luxurious and very good quality. We are very satisfied. Everything is fine here. We have no problems. What are your expectations here? There are 2 more rounds to go, and I will try my best to reach, let's say, 7 points to get a high prize. Многумина од моите соговорници го споменаа неговото име и презиме како еден од фаворитите, еден од најдобрите играчи. Баш ме интересира дали и тој мисли исто така. Се надевам го разбравме прашањето. Иво, добре ни дојдовте на Open Karpoš и дали и вие се согласувате дека сте еден од најдобрите тука? Hvala na uvodnim rečima. Pa mogu da kažem da sam saglasan da sam jedan od najboljih. Sad ne mogu da kažem da sam najbolji i naravno borit ću se, trudit ću se da to i pokažem. Turnir je veoma lep. Kiril Georgijev, koji je isto jedan od favorita, pokazuje do sada odličnu igru i ne verujem ipak da ću moći baš njega da prestignem. Што е клучно, што би издвоиле како квалитет за да се стане топ играч во шаховските турнири? Pa mislim da je tu mnogo faktora, znači talenat je možda neki mali procenat, zatim i razmena informacija sa raznim igračima, imate znači sada baze podataka koje su svima dostupne, znači svi mogu da budu, da kažem, spremni, svi imaju iste informacije. Morate i da se bavite sportom da bi imali kondiciju, naravno, da izdržite uopšte te napore 5-6 sati, da sedite, se borite sa drugim čovekom. Tako da ja mislim da je mnogo faktora umešano i samim tim čim neko pobedi na turniru, to znači da je taj splet, sve se spojilo u jednom momentu.